Pini soda ka berta hemai terona dokan men mi chodet. Pini jang mi po chiklo ni phai kora sirkep ani kang sam por final captain or malom borpothar police station ke parlo 24 nong deopania continuity madhuram terang aro hemai terona dokan mi chodet. Lapen kisum ke pove ka tumpen ka choningri ponalam ke lam ke je rapkin pen loke remisi sarvan kumar telenga Anparta BDC chairperson Alice Teron Pietung ng Rabvek Hapusi Chuniri Padupo. Sonsi men madhuram terang arong hemai teron na dokan kopi ko son pen loni men uthekhe pin pen ajok dokan arlo kedo an ahormuan kasitami mi chupon etlo. Birta ketok bom una hut an ke kopi ko son pen loni angton pen chini pon peni milan. Lapen labang so dokan along ahormu ke do kato kawe lak isi anba na hokpon lo kusi herang ke atong karjo hot ang hagdo. Diopani penangkilo berta verfam teron karbeng long 24 News. Tontang ke nalihan pentan pantha nali tu dukan kopi ko son man simi ke cholong lok. Dukan ke ini lar sini kan dukan do kona nani yang santa ko ko hai ta jole makin hai jole tang apen hendam tu bon tang do hendam do hendam pen cupu lo kasi hang ang botong diba kasi soni ke kek lo kasi kita mau soni ke sini dam juga Abang so dukan mi ke chi ko ana podon. pore celang ni ko ana torun ni Lapen nali tu dukan labang so hormu gana hokpon ko an bagdoji. Ha? Kopi pilo ini non min ke chopon ka. Kean ta do na wes do ni lahai an ta do Nang lemen lapen nang likur tambang ma. nyen ke ni sina Dakarong ke. Te nang lihin pen labang so sarkar phang kopi lo ko chini riji ning hang ja. nani ni ke Tenang. nani ke ni ke isi sabar Belenga. itu terakhir kan terakhir kami ke chairman distrik orang di terakhir kan terakhir masih cuma